أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magmabuga kita niyo kaniya. Sin sampurna pagmabuga. Iban ayaw tuod kita niyo mikimatay bot malingkan in kita niyo halom likusan sin agama Islam. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinha ayat na sabot na tuhain doon. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. O kamu mga beriman, pagmabuga kamu fa Allah sin sampurna pagmabuga kaniya iban ayaw tuod kamu mikimatay bot malingkan in kamu halom likusan sin agama Islam. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw ini kumawa kita niyo maniyo tiyo pangadjian hamawdo may ta unubaha sabab bang may ta paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia musibah atawakan bala. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala magparatong musibah pahambok kauman atawakan maun pa mga manusia hasabab inyan kakahinang sin manusia halom sin kauman. In musibah, in bala, mataud piaratong kato sin Tuhan sumagawa di nato sadya pagkananaman. Di nato sadya pagkasayuhan. In bala, bukon naman in bala subay sadya mga maglinog. Mataod ginis sin bala piaratong kato sin Tuhan sumagawa di sadya kananaman sin manusia. Mayta sabab bang nato sadya usalon in pikilan nato tanto masawa kato taniyo sabab mayta inyaon pagpahimati kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bat hasupaya kita niyo magbalik kaniya. Kitaon nato bain bayta sin Allah ta'ala nasabot hasuratul Rum ha ayat kaapatantag isa. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala timampal iban simaplag in fasad. Unubaha in fasad ini. Long sin mga sila mufassirun. Long sin mga sila magtatapsir sin ayat. In fasad, biya na sin mga waktu panugah, amuin wayroon magnaog ulan, bulanan, pamaso, pagtawagon El Nino, na ini, madaran magjatukato taniyo, sumagawa di sadya, matali iban mapikil sin manusia.
Unuin sabab sin mga ini. Doon na to inbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unuin sababan niya. Baitaan kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala zahara al-fasadu fil barri wal bahar. Simaplag in fasad, in kangian, in musiba, in bala. Biya nasin wayroon na magnaog ulan bulanan. Panuka na sadya. Atawakan simaplag na in kasakit-sakitan. Biya nasin nagjato-kato tanyusin pila tahon limabay. Iban sin pagbuno ha antara sin kamusliman, labi luba na hazaman na to bihaon, hamasa na to bihaon, sabsin pag-agaw sin kawasa. Mataod, kamusliman, hakahula-hulaan, mag-agaw sin pakaradyaan ini, ding hasawabyat to in mga ini musiba, pero tong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. In musibah, sambil in pagtaas sindagangan atawakan paghalga sindagangan in mga ini hambuk ding ha mga musiba piara tong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot hatapsiran sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala zahara al-fasad nakalamod dito in raf'ul as'ar amuin pag-angkat atawakan paghalga sin mga dagangan. In pangasubudihay ni uno in connection sin paghalga sin dagangan ataw akan pag-angkat sin dagangan mari paayat ini. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala zahara al-fasadu fil barri wal bahar. Simaplag in pasadin kangian. Hagin lupaan iban sin hagin dagatan. Biya na sin nasabot na to kaina mahang na magturun in ulan. Dahil hasawabyat to magkamatay in mga katumbutumbuhan. In katan, kagugunahan sin manusya pagkaunon. Biya na sin mga buwas, atawakan pay. Ding hasawabyat to, may tahimalga in mga dagangan. Biya na sin mga bukas, sin pilaadlaw lima bayaon. In ini sab sin panuga. Nagkamatay in mga kapaypayan. In mga bukas, deng hasawabyat to, himalga in dagangan, deng hasawab to rin sabab, in ini, kitaon na to, in kakahinang na to, halom sin kauman. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala bima kasabat aydin nas. Yarin jawab. Hasabab kakahinang sin manusia, halom sin hula, halom sin kauman, uno, sabab sin panulang nila. Habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban habayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. May tayat to liyudhiqahum ba'd alladhi amilu pathasupaya kananaman nila atawakan hipananam kanila inding ha mga maksiat bakas na hinang nila. La'allahum yarji'un mura-murahan bang mayan sila magbalik magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok ding ha mga sabab dumatong in kasigpitan, in musiba maun pahambuok hula, sabsin panulang, haaturan sin syara. Hambuok, nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk ayat. Iupama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hambuok kauman atawakan in hambuok hula lausin mga mufassiron amunain hula Makkah. In hula ini mabarakat, peaceful, masanyang, mahanong in kahalan nila, masanyang in kabuhianan nila. Magdatongin mga rijiki deng hadugaing-dugaing hula. Deng ha mga bungang kahoy iban sin uno-uno na pagkaon. Sumagawa nagkupur sila patuhan. Unin bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Iupama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hambuk hula. Amuna in Makkah law sin mga sila mufassirun.
hamasa na kauna, longsin Allahu subhanahu wa ta'ala kanat aminatan mutmainnah. In kiaunan sin hula yaon, amuna in hula Makkah, in kiaunan niya, masanyang malayo ding hakabuga, wayroon kabugaan nila dun halom sin hula yaon, wayroon malayo sila pabuno, masanyangin kahalan nila, wayroon kabubugaan nila. Iban magdatong in mga ridjiki ding hadugaing hula. Ya'ti haris kuharakadam min kulli makan. Sumagawa unin hinang nila, pagkafarat bi an umillah. Nagkupur sila, himuting nila. Himuting nila in kanikmat-nikmatan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Longsin mga sila mufassirun, in sa laggo na nikmat, kaya anog hara kanila sin Allahu subhanahu wa ta'ala, amunain panghu na to Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Sumagawa, nagkufur sila, dahil hasabiyat to, fa'adhaqahu Allahu libasal ju'i wal khawf. Kaya na naman sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala, kahapdi, iban sin kabuga. In karya salisin hula nilay ni nakauna, masanyang wayroon kabubugaan. Damikian masanyang salta magdatungin mga ridjiki ding hadugaing hula. Ding hasawiya tu bialiskat sin Allahu subhanahu wa ta'ala in kahalan nila. Sambil nahinang in hula nila bukon na peaceful, bukon na masanyang, salta halom hapdi na sadya sila. Abi makna wayroon na magdatung ding ha mga pagkaon ding hadugaing hula. In pangasubuuno in sarab mayta, piaratungan sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala, bala iban kasigpitan. Jawaban kato sin Allahu subhanahu wa ta'ala bang mayta. Inyan bima kanu yasnaun. Ding hasabab sin kakahinang nila. Bang sadyain manusia, nagmawamuga patuhan, nag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tantu-tantu dumayaw in kabuhianan nila di hadunya. Dumayaw in pag-usahan nila. Sumanyang in kabuhianan nila. Sumagawa in manusia. Himuting nila in katanyat to. Nagkupurin mga manusia. Simulang hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban simulang hapanghu na to Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Subay na to, sambagon in baita sin Tuhan, iban sin Rasul niya, bata supaya sumanyangin kabuhianan na to di hadunya. In pangasubo, biadiin baha, in dagbus sin pagsambag. In dagbus sin pagsambag mga ummat al-Islam, subay na to, sambagon in panawag-tawag sin Allah, labay hapagtaat kaniya, iban labay hapagtaat hapanghu na to Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Iban suway kita ni uman iban lumayo din hakatan piyang langan nila. Doon na to bayin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot ha suratul Anfal ha ayat kahuan tag-upat. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O kamu mga bariman, sambaga niyo in panawag-tawag sin Tuhan niyo, iban sin Rasul niya. Hasarap sin pagsambag niyo ini, labay ha pagtaat kaniya, iban pagtaat ha Rasul niya, iban paglayo ding hakatan piyang langan nila, sabab ini hika sanyang sin kabuhianan niyo di hadunya labi lubaan ha adlaw akhirat. Ding hasabab yato, bang sadyain manusia halom sin kauman, nag-iman patuhan, nagmamuga fa Allah subhanahu wa ta'ala, tantu-tantu panaugun sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. In barakat dayng hataas langit, iban barakat dayng hagin lupaan, long sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alayhim barakatim minas samai wal ard. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala,
bang sadyain manusia halom sin hula, atawakan halom sin kauman yan, amanu wattaqaw, nag-iman sila, nagparatsaya sila hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban nagmabuga sila fa Allah subhanahu wa ta'ala, in pangasubuh biadiin baha in dagbus sin pagmabuga pa Tuhan. In pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain huminang kita niusin katan pardaakan sin Tuhan, iban pardaakan sin Nabi niya. Iban subay kita niu lumayo ding hakatan pianglangan nila. Amuyat tin pagmabuga pa Tuhan. Ding hasawabyat tu bang sadyain manusia halom sin kauman. Magmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, bang sadyain manusia halom sin hula atau kan halom sin kauman nag-iman iban nagmabuga pa Tuhan, lafatahna alaihim barakatim minas sama. Tantu tuud ukabun namu kanila ding hataas langit in barakat. Biya na sin ulan, iban sin uno-uno ding mga karayawan para tungon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kanila. Hasawab sin pagnaog sin ulan niyaon, salta gumuain katumbu-tumbuhan ding mga bungang kahoy iban sin uno-uno na pagkaon. Doon halom sin hula yan. Inyaon barakat piaturun sin Tuhan, uno in sabab. Sabab sin pag-iman nila pa Tuhan, iban sabab sin pagbabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, unihinang sin manusia. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sumagawa himuting sin mga manusia in mga kanikmat-nikmatan yaon. Atawa kanin mga pag-ibadat atawa kan pardaakan sin Tuhan yaon. Himuting sin manusia fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Juljana namo sila ding hasawab sin kakahinang nila. Juljana namo sila ini sabab sin kakahinang nila halom sin kauman. Ding hasawab yatto mga ummatal Islam, bangkita niyo mabaya, dumayaw in kabuhianan nato di hadunya, malayo day hakasigpitan, subay kita niyo mag-iman patuhan, iban magmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan bang mayan, papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na kita niyo magpahaba sin kabtangan, sarayaw-rayaw na kaptangan in mahawpu bang mayan kapahaman din sin kaptangan mahaba di siya kapahaman murah-murahan bang mayan pagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga ummat al-Islam, in pagpanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala musiba iban sin bala in ini ding hasawab sin kakahinang nato. Sabab ding hasawab ding mga sababan sabab sin pagmaksiyat halom sin kauman ataw kan halom sin hula. Ding hasawab yatto in baita sin Allah subhanahu wa ta'ala bangin manusia lumayo na ding hapatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin Quran. Tantu tuod sumigpitin kahalan nila. Di naman hadunya labi lupa na pakubulan. Lawsin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Lawsin Allah subhanahu wa ta'ala hisisin lumayo na, tumaykod na. Deng hauno, deng hapatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng ha Quran, tantu kumangi na inuno, sumigpit din kabuhanan nila di hadunya labi lupa na hadlaw akhirat. Sumalawat kita ni Nabi natu sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاسرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر. سبحانك الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد اللهم صل على اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.